U Tuzli danas družimo se sa Merimom Sarajlić, sekretarom Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i pozdrav vašim gledalcima. Nedavno je održana simulacijsko-pokazna vježba Službe za spašavanje Crvenog križa Tuzlanskog kantona Kula 2022 u Gradačcu. Kroz scenarij ove vježbe pripadnici Službe za spašavanje Crvenog križa Tuzlanskog kantona vršili su uspostavu šatorskog naselja i prihvat evakuisanog stanovništva. To je samo dio. Vi ćete nam reći šta se sve tamo dešavalo i kako je proteklo. Pa jeste, evo kao što ste rekli, u Gradačcu smo održali ovu simulacijsko-pokaznu vježbu. To je vježba koja je održana u skladu sa planom aktivnosti Službe za spašavanje u okviru djelatnosti Crvenog križa koja je formirana i postoji u sklopu kantonalne uprave civilne zaštite. Naravno, osim Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Tuzlanskog kantona, u ovoj vježbi su učestvovali i drugi akteri iz sistema zaštite i spašavanja, prije svega znači akteri iz sistema civilne zaštite kako grada Gradačca, tako i kantonalne uprave civilne zaštite, kao i ostali akteri, policijska stanica Gradačac, služba hitne medicinske pomoći, vatrogasci grada Gradačac, ali i još dvije službe zaštite i spašavanja koje postoji pri kantonalnoj upravi civilne zaštite Vidara i radio-televizija Tuzlanskog kantona kao služba za informisanje u okviru ovih svojih djelatnosti. Na vježbi smo, znači cilj vježbe, evo kao što ste i vi već rekli, bio da se simuliraju scenarij, u stvari bio povezan sa spašavanjem i evakuacijom ljudi koji su pogođeni poplavama, evo uslijed velikih obilnih padavina na jezeru Vidara, i cilj je bio da svi ovi akteri, naravno svako u svojoj nadležnosti, djeluje u slučaju, evo u ovom slučaju poplava. Ono što je naša uloga bila tamo, osim organizatora vježbe, je da, kako ste i vi rekli, da uspostavi se šatorsko naselje za evakuisane građane pogođene poplavama prema scenariju, kao i pružanje usluga prve pomoći, psihosocijalne podrške i službe traženja koje je mandat i Crvenog križa generalno u svakodnevnim situacijama, posebno evo u prirodnim i drugim katastrofama. Ono što je cilj ove vježbe, inače ovih vježbi, je upravo provjera svih znanja, materijalno-tehničkih, ljudskih resursa, kako za djelovanje i u nekim normalnim, redovnim okolnostima, ali i za djelovanje u, ne daj Bože, situacijama kada možemo biti pogođeni prirodnim i drugim katastrofama. Da, dešavale su se. Naravno, evo imali smo nedavno i COVID, imali smo evo i nedavno, znači već u ovoj godini smo imali poplave u Čeliću što se tiče našeg kantona i generalno živimo u vremenu kada smo sve više i svakodnevno izloženi ovim prirodnim i drugim katastrofama i gdje postoji potreba za djelovanjem sistema zaštite i spašavanja, odnosno međusektorskom saradnjom kako bi evo najbolje svi djelovali u slučaju, ne daj Bože, takvih situacija i generalno i na otklanjanju posljedica nakon prirodnih i drugih katastrofa. Da, evo ove vježbe su česte u posljednje vrijeme, a od velike su važnosti. Pa tako je, mi evo i kroz strukturu našu Crvenog križa, ne samo na Tuzlanskom kantonu, ali kroz Crveni križ u Federaciji na nivou Bosne i Hercegovine, često smo sudionici ovakvih vježbi. Naravno, opet ponavljam, sa svim partnerima, jer Crveni križ nije jedini koji djeluju u tim situacijama, tako da radujemo se uvijek učešću u ovakvim vježbama, jer i nama je ovo prilika da provjerimo sve naše kapacitete. Mi kontinuirano radimo na ulaganju kako u materijalno-tehnička sredstva i resurse, tako i ljudske resurse koji su ključni faktor u ovakvim situacijama za djelovanjem, jer možemo imati najkvalitetniju i najbolju opremu, ali kad nema ljudi da, evo konkretno u našem slučaju, uspostavi jedan logistički kamp, nama je znači sve uzaludno ono što ulažemo u te materijalno-tehničke resurse. Tako da smo, evo, radujemo se uvijek učešću u ovakvim provjerama tih naših kapaciteta i znanja. I evo mogu jedan od posebnih događaja koji Crveni križ Tuzlanskog kantona svake godine radi, evo i putem vas smo promovisali naše učešće na Maršu mira. Nama je to jedna od velikih provjera upravo ovih resursa koje sam spomenula, jer treba obezbijediti i kamp i ishranu i sve ostale kapacitete da bi se 3 dana boravilo evo u ovoj situaciji kada imamo potrebu za djelovanjem na samom Maršu mira. Tako da
ne, znači sve te naše kapacitete ne aktiviramo samo u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, nego i u drugim situacijama. Spomenuli smo evo i COVID koji je bio, gdje smo imali mi kao Crveni križ, gdje smo bili angažovani na uspostavi trijažnih punktova, šatora i na Ormanici i ovdje pri bolnicama, odnosno zdravstvenim ustanovama na području TK. Tako da uvijek postoji, osim znači ovih ti nekih situacija u kojima treba vanredno djelovati, imamo i naše neke redovne aktivnosti od takmičenja iz prve pomoći do drugih aktivnosti gdje Crveni križ sve te svoje resurse kontinuirano stavlja na raspolaganje i evo za naravno opet kažem za djelovanje u ne daj Bože situacijama. Da, evo radite baš mnogo, u svim uslovima radite, ne prekidate vaš rad, također radite i sa našim sugrađanima treće životne dobi. Pa jeste, to je jedan od generalno znači programa na kome počiva uz prvu pomoć počiva Crveni križ, znači program kućne njege, sada brige i pomoći za stara lica, sad već i promocija zdravog i aktivnog starenja, znači u ovom nekom periodu kad je potreba osim za onu neku standardnu kućnu njegu, odnosno brigu i pomoć za osobe treće životne dobi, imamo znači još dodatno aktivnosti koje se baziraju na promociji zdravog i aktivnog starenja. To je jedan od programa evo koji mi posebno na području Tuzlanskog kantona prvenstveno znači i zahvaljujući našim kapacitetima, ali i podršci Švicarskog Crvenog križa i lokalnih zajednica, nekoliko lokalnih zajednica na kantonu uspješno realizujemo. Ono što nam je cilj, znači evo kroz te programe, kažem opet, osim direktne pomoći koji se pružaju kroz centre za njegu i pomoć u kući u 4 lokalne zajednice Tuzli, Lukavcu, Živincama i Kalesiji, je podrška osobama treće životne dobi na promociji zdravog starenja, aktivnog starenja, jer uvijek smo stava i uvijek smatramo da osobe treće životne dobi i u toj životnoj dobi imaju kvalitetne kapacitete koje mogu staviti na raspolaganje svakoj lokalnoj zajednici i koji nam daju priliku da sve ove mlađe generacije i kroz međugeneracijsko razumijevanje i solidarnost iskoriste i učimo od osoba koje imaju veoma kvalitetna i životna i profesionalna i sva druga iskustva. Evo tako, znači, već sam spomenula uz podršku Švicarskog Crvenog križa u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, kontinuirano i mi kao Crveni križ Tuzlanskog kantona pomažemo osobama treće životne dobi kroz organizaciju različitih aktivnosti, znači različitih radionica, događaja. Evo imali smo nedavno obilježavanje Međunarodnog dana stari i još drugih aktivnosti koje osobama treće životne dobi mogu pomoći da olakšaju im svakodnevne probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Da, a dosta je onih osoba treće životne dobi koji su evo malte ne sami i kojima evo vaša ta podrška i pomoć itekako mnogo znači, pa čak je i od evo životnog značaja. Pa jeste, evo spomenula sam ove centre za njegu i pomoć u kući gdje osim tih nekih usluga koje se pružaju, odnosno podrške osobama koje stvarno imaju potrebu za djelovanjem njegovatelja, odnosno njegovateljca i medicinskih sestara, često im je najpotrebnije da neko uđe u stan, u kuću i da ih obiđe, da porazgovara, da znaju da nisu sami, a isto tako i kroz djelovanje ovih aktivnih grupa, inicijativnih grupa aktivnog starenja, osobe treće životne dobi imaju potrebu znači za organizacijom upravo ovih aktivnosti gdje oni zajedno mogu prije svega da se druže, da šire ta svoja znanja, da nadopunjuju, usavršavaju određena znanja koja im mogu pomoći i koja oni usmjeravaju upravo za podršku i svojim sugrađanima u lokalnoj zajednici, ali generalno i drugim ljudima koji se nalaze u stanju potrebe. Oni su, osobe treće životne dobi su po meni ciljna kategorija koja uvijek ima šta da prenese nama mlađima i ima veliki doprinos i znanja da nam pruže znači sve ono što oni znaju da mi možemo od njih, kažem, i kvalitetno da naučimo nešto i da vidimo pozitivne primjere kako se i u trećoj životnoj dobi može itekako biti aktivan i pomoći i one između sebe, znači sami kroz ta druženja, ali isto tako i generalno svojoj zajednici. Tako da im je najčešće i najvažnije upravo da im se pokaže
pokaže da nisu sami, da im se da prilika da se zajedno druži, da mogu iskazati sve ono što oni, sve one kapacitete koje još uvijek imaju u toj trećoj životnoj dobi. Da, imaju i tekako. Evo, jučer Tuzlanski maraton, učestvovali su veoma aktivno. Tako je, uvijek su, evo i oni su, mi smo znači bili uključeni u ovaj segment pružanja podrške kroz prvu pomoć na Tuzlanskom maratonu, ali ove inicijativne grupe su uvijek, evo već neko vrijeme su učesnici Tuzlanskog maratona i pomažu, znači evo i kroz ovakve događaje gdje na neki način daju doprinos i kroz evo i logističku podršku, ali im bitno da budu dio znači svih događanja u zajednici. Da, svakako. I evo koji su planovi Crvenog križa Tuzlanskog kantona do kraja ove godine? Pa evo već sam spomenula, znači kad već govorimo o ovim nekim aktivnostima vezane za promociju zdravog i aktivnog starenja, imamo nekoliko projekata koji evo zahvaljujući Gradskoj upravi Tuzla i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, gdje osim direktne humanitarne pomoći, znači nabavke i distribucije paketa hrane, higijene i pelene za odrasle, realizovat ćemo do kraja godine nekoliko aktivnosti upravo u ovom smjeru o kojem sam prije govorila, znači organizacija različitih radionica, šivenja, kuhanja, ovih kreativnih radionica u saradnji sa mrežom aktivnog starenja na području i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona. To su znači ti projekti koji su vezani za aktivno starenje. Ono što evo je u novembru mjesecu mi smo u ovoj godini imali izborni proces u strukturi Crvenog križa i evo do kraja novembra ćemo na području, znači na nivou Crvenog križa Tuzlanskog kantona organizovati izbornu skupštinu i izabrati novo rukovodstvo koje će u naredne 4 godine upravljati Crvenim križem Tuzlanskog kantona. I isto tako, znači evo učestvujemo u nekoliko događaja koji su organizovani kroz strukturu Crvenog križa vezano za različite vrste edukacija, pošto je ovaj neki period do kraja godine je taj period gdje svi organizuju različite edukacije i mi aktivno i kako uposlenici, tako i volonteri su učesnici tih edukacija kroz strukturu Crvenog križa. Ono što moram istaći, što je nama jako drago, mi smo dio jednog projekta koji je Erasmus Plus projekta koji se radi u saradnji sa Crvenim polumjesecom Turske, Velike Britanije i Bugarske. Mi smo znači ispred Crvenog križa Bosne i Hercegovine učesnici u tom projektu Crveni križ Tuzlanskog kantona i evo do kraja godine je planirano nekoliko aktivnosti. Između ostalog naši predstavnici će imati priliku da boravkom u Turskoj im steknu dodatna znanja iz oblasti zaštite generalno u okviru programa Crvenog križa i imat ćemo goste iz drugih partnerskih ovih organizacija koji će nama prenositi znanja iz oblasti cash, odnosno distribucije vaučera koji su sve više praksa u strukturi Crvenog križa. Tako da nam je jako drago da kroz ovaj projekat stećemo nova znanja, imati priliku podijeliti naša iskustva i znanja sa kolegama iz partnerskih, sestrinskih i bratskih organizacija iz pokreta Crvenog križa. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, evo što ste danas bili naša gošća. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i na prilici evo da govorimo o aktivnostima i našim planovima za budućnost. Da, dragi naši, gošća Tuzle danas bila je gospođa Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona.